E toru wiki I te ngarohanga atu o Lucas Ward I te kāinga o tōna kuia I Tūranganuiākiwa. Kua tukuna I honei tōna tū pāpaku ki te kōpū o ōna mātua tīpuna. No te rānei I poroporo a ki te ai a Lucas Ward ki tōna marae o Pōkai I te takiwā o Ngāti Porou. Me te kōrengarenga o te matatiki aroha o te motu ki aia. He tuku I te tamaiti a te iwi ki te kōpū o ōna mātua tīpuna. His exuberance and his energy will be remembered. Ahakoa te mamai me te pauri I te poto o tōna oranga ki te mata o te whenua. Ko te aroha ke tērā I whiti mai I ngā tāngata katoa I āwhina ki te kimi I aia. I pārana I te whatu manawa I tōna ngarohanga. I rere kei, nā te tumaiti nohi ro atu. I whakawhait, I pāhoi tuno reo, nā harurua nā ngā rakotoa ki te tōmu mai ki roto, I tīkapa I hine kōpeka. E toru wiki ki muri I ngaro atu wai a Lucas Ward I te kāinga o tōna kuia. Ko te rohe me te awa o Waimata te wāhi ia tatirohi ai e ngā prihimana me te hāpori whānui. No te taite o tērā wiki e iwara I muri mai I tōna ngarohanga, ka kitea tōna tūpāpaku, I roto tonu I te awa o Waimata, whārau mita noiho te tawhiti ki te kāinga o tōna kuia. Lucas touched the hearts of many people throughout New Zealand, of our whole community here in Gisborne and right up the coast. We are now sharing with the family and putting Lucas to rest up here at Ruatoria, and it is a humbling moment. He aitua I whakakotahi ai I tōna whānau mai ngā tōpito o te ao. We came over from Switzerland because we are relatives from Lucas. Yeah, and we came over to New Zealand to honour him. No tōna pāpā a Damon tēnei marae o Pōkai, koe nei te takotoranga whakamutunga mōna. Ahakoa e kore te mamai o te whānau e mutu I konei, ko te aroha tonu tērā hei whakangāwari I ngā taumahatanga. Heaps of love and gratitude and thanks from me and my family and my whole whānau. There's too many words, I can't explain it. He tamaiti ka noho ki roto I ngā mahara o te marea, o te nuinga mō ngā rā keitua. Irina Smith, Te Karere.